गुड मॉर्निंग पिलाने समस्त को सुप्रभातम। आज कौन पिलाने आगर जमी आम पढ़ी थे मझे आम मैथ्र भी मैंने कर क्लास सेमती आज कौन आज आमर करवा पिलाने ना जमी आगर करुले केमती पिले कौन ना मानसिक दक्षतार प्रैक्टिस जो करुले मानसिक दक्षतार मानसिक दक्षता प्रैक्टिस आम मानसिक दक्षता प्रैक्टिस पिलाने यहीटा कौन ना सब अधिक मार्क कौट आसे सब अधिक मार्क आसे आम कौटी ना मानसिक दक्षतार आसी था। तो मानसिक दक्षता आम कौन पढ़ा पिलाने ना एक तो तुम इम्पोर्टाट है कौन पाई ना इम्पोर्टाट कौन पाई ना मानसिक दक्षता तुम इम्पोर्टाट कौन पाई ना अधिक मार्क आनी पार और तुम गोटे काम है कौन ना कम से कम टाइम भितर कम रु कम टाइम भितर तुम मैंने अटेम्प्ट कर तुम कौन तुम भर टाइम बच तुम अलग नेक्स्ट क्वेश्चन को तुम मैंने कौन अटेम्प्ट कर तो सेमती भाव में लाभ तो जापर क्षति जदि एटा न कर डेली प्रतिदिन जदि न कर कौन है तुम यही मानसिक दक्षता को जदि तुम मैंने ठीक न कल तो तुम केवल नवोदयर सिलेक्शन होर संभावना टे कमिज ना कि सेमती नुह तुम एटा डेली प्रैक्टिस कर मु भी एमती ट्राए करुच्ची जी मैंने हो पार वीडियो कंटेंट आने तो कौटी भूल रोचे कौटी ठीक रोचे पे कमेंट बॉक्स में जनइब। तो देख आज आम कौन ना जमी क्वेश्चन आम प्रैक्टिस करते आग सेमती करिया केमती क्वेश्चन प्रैक्टिस करिया ना पूरा माने कौन पूरा एनालिसिस करके पढ़ा माने क्वेश्चन पूरा केमिति है कहीं एमती कले फिर तुम कौन ना तुम मैंने तुम डाउट रही कि नेक्स्ट आउ किसी वीडियो तुमको देखापी पड़ोनी। तो आज देख से भाव में एनालिसिस करिया। तो प्रथम देख एक नंबर जो कौन ना ये चित्र मानक ये तुम कौन बुझुच जमी पूर्वर चित्र मानक आम करूँ एटा से चित्र सेमती रही। तो कौन है पे जब पूर्वर वीडियो देखी ना तो चैनल को जाकि से वीडियो गुड़ाक देखी नब। तो देख ये दुईटा चित्र मध्य आम माने कौन समानता रही से समानता ये चित्र जो अच्छी ये समानता आमको ये दुईटा चित्र कौन दरकार ये दुईटा चित्र आमको से समानता दरकार सेपटे जमी समानता है ये दुईटा चित्र भी आम सेमती समानता हम ये जो परिवर्तन है ये दुईटा चित्र जो परिवर्तन है यू जो ये चित्र को आसो से परिवर्तन होगा दरकार। तो कौन है देख यदि प्रथम चित्र आम कौन है पे देख गोटे जिन सब नजर कर कौ चिन्ह कौटे रोचे चिन्ह को एक तो ध्यान दब आउ कौ चिन्ह केमी घूरुची एक तो से घूर एमती कर देख ये ट्रिक देख पे जूम करके देखा दूसरी देख सी चतुर्भुज देथो कि गोलाकार जहाँ चतुर्भुज देथो कि गोलाकार देथो कि त्रिभुज देथो यही तो एक तो से यही तीन टा चित्र देथो एक ये तीन टा चित्र तुमको देथो तो तुमको कौन कह ना चित्रटा जदि जारकोणी जदि चतुर्भुज देची चतुर्भुज एमती रोटेट हम एमती रोटेट हम माने एपटे एमती एमती घूर तो चित्रटा केमी घूरुपटे घूरुची ना तार विपरीत भाव में घूरुची मैंने जमीक कि एपट साइड है घूर एमती घूर एक तो से एमती मुव कर नहीं तो से एमती मुव कर तो यही दुईटा चित्र मध्य से जोटा है कर। तो देख सेमती चित्र देख ये आम के एक नंबर चित्र यू जो सेकेंड चित्र को आसला से आम कौन है पे ना जो तीर चिन्ह गुड़ा थी कौटे थी रे पे भितर को रोला जो सेकेंड जो आमर सेकेंड चित्र को आसला से तीर गुड़ा कौन रहा ना बाहर को गला भितर थिला जो सेकेंड चित्र गला से बाहर को गला ताले एपटे देख ये जो चारकोणिया ये जो त्रिभुज गुड़ा अच्छी कौटे अच्छे पे भितर को अच्छी। तो जिते आम कौन ना यही चित्र रू जो यही चित्र को आसवा तेल आमर तीर गुड़ा कौटे सब गुड़ा भितर को थिला है कौटे सब गुड़ा बाहर को आसला आमर सब गुड़ा कौन है बाहर को आसला। तो सेमती भाव में जेहेतु आमर त्रिभुजर यही आमर कौन भितर को रही सब चारिटा जाक त्रिभुज कौटे रे पे बाहर को किंतु देख ये दुईटा भितर रहा दुईटा बाहर रहा एटी दुईटा भितर रहा दुईटा बाहर रहा एटी चारिटा जाक भितर को रहा दरकार थी बाहर से तीन टा जाक कटिज
ତାହେଲେ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲେ ଯେଉଁଟା ରହିଯିବ ସେଇଟା ହେଲା ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 2 ନମ୍ବର ଆମର କେତେ ନା 2 ନମ୍ବର ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଦେଖ ବୋଲେ ମାନେ କେମିତି ଆମର 2ଟା କେତେ 2 ନମ୍ବରଟା କେମିତି ହେବ ନା ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୁଣିଦେବ କେତେଟା ହେଉଛି। ତ ଏଠି ଗୁଣିଦେଲ ଏଠି ଆମର କେତେଟା ବାଡ଼ି ଅଛି ରେ 1 2 ଯେମିତି ଉପର ତଳେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଗୁଣିବ 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 ଏଠି 8ଟା ହେଉଛି। ତ ଏଠି କେତେଟା ଘର ହେଉଛି ଏଠି ଆମର କେତେଟା ଘର ହେଉଛି ଦେଖ କେତେଟା ହେଉଛି ରେ ନା 1 2 3 3ଟା ହେଉଛି। ତ 3ଟାରୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା କେତେଟା ହେଲା 4ଟା ହେଇଗଲା ଆମର କ'ଣ ଦେଖ ଏଇଠି ଆମର କେତେଟା ଅଛି 4ଟା ଆମର ଅଛି। ତ ଏଠି ସେମିତି ଆମର କେତେଟା ଅଛି 4ଟା ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଯିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ଏଠି 5ଟା ହେଇଯିବ। ଯେତେ ଆମର ଏଠି 4ଟା ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଗଲା ଏମିତି 4ଟାରୁ ଏପଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ତ 5ଟା ହେବ। ଦେଖ 5ରେ କେଉଁ ଘରେ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ତ ଆମର ନାହିଁ 5ଟା। ଆମର କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡ ଚିତ୍ରରେ 5ଟା ନାହିଁ ଏଠି ବି 5ଟା ନାହିଁ ଏଠି ବି 5ଟା ନାହିଁ ଏଠି ବି ଆମର 5ଟା ନାହିଁ 4 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଅଛି କେଉଁଟା କେବଳ 3 ନମ୍ବର। ଆନ୍ସର୍ ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ ରେ ଆନ୍ସର୍ କେବଳ ଆମର 3 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ। ଦେଖ ସେମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେକୁ ଦେଖିବ ପ୍ରଥମେ ଆମର କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ତ ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ଦେଖିବ ଏକରେ କହିଥିଲି ଏକରେ ତ କମିବ ନାହିଁ ତ ବଢ଼ିବ। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କମିଲେ ଏଠି ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏପଟେ ଦେଖ କ'ଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ଟ୍ରିକ୍ କ'ଣ ଏପଟେ ଯେହେତୁ ଏପଟେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲା ଏପଟେ କମିଲା ଏପଟେ କ'ଣ ହେଲା ବଢ଼ିଲା। ଏପଟେ ହେଲା ମାଇନସ୍ ହେଲା ଏପଟେ କ'ଣ ବଢ଼ିଲା। ସେମିତି କେଉଁଠି ବଢ଼ୁଛି କେଉଁଠି କମୁଛି ଆଉ କେଉଁ ସାଇଡ଼୍ ମାନେ ଘୁରୁଛି ଚିହ୍ନଟା ଏଠି ଦେଖ ସେ ଆସିଲା ମୁଭ୍ କରିବ ଏମିତି ଘୁରିବ କି ଏମିତି ଘୁରିବ କେମିତି ଘୁରୁଛି ଦେଖିବା। ତ ଦେଖ ଏଠି କେତେ ନା 3 ନମ୍ବର ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ ଟିଟା କେମିତି ଥିଲା ରେ ଆମର ସିଧା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡକୁ ଗଲା କ'ଣ ହେଲା ନା ଟିଟା ଘୁରିଗଲା କହିଲେ ଚିହ୍ନଟାକୁ ଏମିତି ସେ ନଉଟେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ଏମିତି କରିକି ସେ ନଉଟେଇ ଦେଲେ କେଉଁଟା ହେଲା ନା ଟିର ଆମର କେଉଁଟା ହେଲା ନା ଏଇ ଟିଟା ହେଇଗଲା। ତ ସେଇପରି ଭାବରେ ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଦେଖ ଏଇ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ା କେଉଁଟା ଅଛି ରେ ସବୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ବଡ଼ ବାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଦେଖ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ା ଘରର ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଏଇ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ା କେଉଁଟା ଅଛି ରେ ସବୁ ବାହାର ସାଇଡ଼୍କୁ ଅଛି। ତ ଯେହେତୁ ଆମର ବାହାର ସାଇଡ଼୍କୁ ଅଛି ତୁମେ ଯେମିତି ଘୁରାଅ ଏମିତି ଘୁରାଇଲେ ବି ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ରହିବ ରେ ବାହାରକୁ ରହିବ। ମାନେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଚିହ୍ନଟା ସବୁବେଳେ ବାହାର ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିବ ମାନେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍କୁ ମୁହଁକି ରହିବ। ଦେଖ ଏଠି ସେଇଆ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ଏଠି ଆମର ସେଇଆ ନାହିଁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଚିହ୍ନଟା ଗୋଟେ ଭିତରକୁ ରହିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ଆମର ହେବନି। ଏ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଚିହ୍ନ ହେଲା ସମାନ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇଟାରେ ବି ଦେଖ ବଡ଼ ଚିହ୍ନ କୁଆଡ଼େ ବଡ଼ ଚିହ୍ନଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଏପଟେ ବଡ଼ ଚିହ୍ନଟା ଅଛି ସେ କେଉଁଟା ହେବାର ଥିଲା ନା ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିବାର ଥିଲା ମାନେ ସାଇଡ଼୍କୁ ରହିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେଇଟା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବି 3 ନମ୍ବର ହେବନି। 4 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଲା ନା ଏଇ ଚିହ୍ନଟାକୁ ଆମେ ନଉଟେଇଲେ ଏଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ନଉଟେଇଲା କେତେ 4 ନମ୍ବର ଚିହ୍ନରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଏପଟକୁ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ଏଇ ଚିହ୍ନଟାକୁ ଆମେ ନଉଟେଇବା ଏପଟେ ତ କେଉଁଟେ ରହିବାର ବାଡ଼ିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରହିବ କେଉଁଟେ ନା 2 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ ଆମର ବାଡ଼ିଟା ରହିବ ଏମିତି। ଏଇ ଚିହ୍ନଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଘୁରେଇ ଦେବା ତ କେଉଁ ଚିହ୍ନଟା ହେବ ନା 2 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟା ଅଛି ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ଆମର ହେବ। ତ ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କେତେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଦେଖ ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାର କରିଲା ଆଉ ଏଇପଟେ ବି ସେ ଚିହ୍ନଟା ରହିଲା। ସେଥିପାଇଁ କେତେ 2 ନମ୍ବରଟା ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ପିଲା ଦେଖିବ କେଉଁଆଡ଼େ ଘୁରୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି କେଉଁଠି କେଉଁଟା ଯାଉଛି। ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ ଷ୍ଟାର୍ କେଉଁଟାରେ ଷ୍ଟାର୍ ଆମର କେଉଁଠି ଥିଲା ଏଇ କୋଣରେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଚିତ୍ରକୁ ଗଲା ଷ୍ଟାର୍ଟା କେଉଁଠି ଆସିଲା ନା ଏଇଠି ଆସିଲା ମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। କ'ଣ ହେଲା ନା ତଳକୁ ଏଇ ଷ୍ଟାର୍ଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ଦେଖ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ଅଛି ମାଇନସ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଚିହ୍ନକୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଆସିବ ରେ ମାଇନସ୍ଟା ଏଇ କୋଣକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଏଇ କୋଣରେ ଦେଖ ମାଇନସ୍ କେଉଁଠି ଏଇଠି ମାଇନସ୍ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ହେବନି। ଏଠିରେ ମାଇନସ୍ ନାହିଁ ଏଠିରେ ବି ହେବନି। ତାହେଲେ ଏଠିରେ ବି ଆମର ନାହିଁ ଏଠିରେ ବି ହେବନି। ତାହେଲେ ଅଛି କେଉଁଟା ମାନେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲା 3 ନମ୍ବର କେବଳ ଆମର କ'ଣ ହେଲେ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଆମର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ରେ 3 ନମ୍ବର ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଦେଖ ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ କଲା ନା ଦେଖ ଏମିତି ଗୁଲେଇ ହେଇକି ବାଡ଼ି କେତେଟା ରହିଲା ନା ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଅଛି ଆଉ ଏମିତି ତୀର ବାଡ଼ି କେତେଟା ନା 2ଟା ଅଛି। ସେମିତି ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଚିତ୍ରକୁ ଗଲା କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଲେଇ ବାଡ଼ି 2ଟା ହେଇଗଲା। ଗୁଲେଇ ବାଡ଼ି କ'ଣ ହେଇଗଲା ରେ 2ଟା ହେଇଗଲା ଆଉ ତୀର କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଦେଖ 2ଟା ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା
ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା ରେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଚଳିବ ନା। ଦେଖ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ କମୁଛି ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ବଢ଼ୁଛି, ଯେହେତୁ ଏପଟେ ଦୁଇଟା ଥିଲା ଏପଟେ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା। এই ଯେଉଁ ଗୁଲେଇ ଗୁଡ଼ା ବାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଏଠି ଦେଖ ତୀର, ଏଠି ଗୋଟେ ତୀର ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଏପଟକୁ ଆସିବ କ'ଣ ଗୋଟେ ତୀର ବାଡ଼ି ଅଛି, ମାନେ ଏପଟକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦୁଇଟା ତୀର ବାଡ଼ି ହେବ, ଦୁଇଟା ତୀର ବାଡ଼ି ହେବ। ଏପଟେ କ'ଣ ଅଛି ଦୁଇଟା ଆମର ବାଡ଼ି ଅଛି, ତ ଏପଟେ କ'ଣ ହେବ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ହେବ। ଦେଖ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଆଉ ଦୁଇଟା ତୀର ଥିବ, ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଆଉ ଦୁଇଟା ତୀର ଅଛି, ତ ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ 2 ନମ୍ବର ପିଲା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଆମର ଦୁଇଟା ବାଡ଼ି ରହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା 4 ନମ୍ବର ହେବନି। ଏଇଟା ତ 3 ନମ୍ବର ହେବନି, ଏମିତିରେ ବି ଏଇଟା ବି ଆମର ହେବନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏ ବାଡ଼ି ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ତୀର ଦରକାର 1 ନମ୍ବର ଚିହ୍ନରେ, ସେଥିପାଇଁ 1 ନମ୍ବରଟା ବି ହେବନି। ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା 1 ନମ୍ବର, ନାଇଁ 2 ନମ୍ବର ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା। ସେଠି ଦେଖ କେତେ 6 ନମ୍ବର ଦେଖ, 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଦେଖ ପିଲେ କ'ଣ ହେଲା ରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଖ, ଯେ ତୀର ଚିହ୍ନ କେଉଁଠି ଥିଲା ନା ଭିତରକୁ ଥିଲା, ଭିତରକୁ ମୁହେଇକି ଅଛି ନା, ଏଇ ତୀର ଚିହ୍ନ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଭିତରକୁ ମୁହେଇକି ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଭିତରକୁ ମୁହେଇଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଚିହ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଗଲା କ'ଣ ହେଲା, ତୀର ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଲା ନା ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ବାହାରକୁ ଏଇ ତୀର ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଥିଲା ଭିତରକୁ ମୁହେଇକି ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେପଟକୁ ଚିହ୍ନ ଗଲା ସେ ତୀର ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଲା ବାହାରକୁ ମୁହେଇକି ଗଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଲେଇ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ଭିତରକୁ ମୁହଁ କରିକି ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେପଟକୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କେମିତି ମୁହଁ କରିବରେ, ଏଠି ଯଦି ସେ ବାହାରକୁ ଗଲା ଏଠି ବି ସେମିତି ବାହାରକୁ କରିବ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଏଇଟା କ'ଣ ଭି ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଯେମିତି ଅଛି ସେଇ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ା ସେମିତି ହିଁ ରହିବ। କାହିଁକିନା ଦେଖ ଏଠି ୟୁ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା, ଏଠି ବି ୟୁ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି, ମାନେ ତିନିକୋଣିଆ ଭଳିଆ ଭିତରକୁ ପଶିଛି, ଏଇଟା ସେମିତି ପଶିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଭିତରକୁ ରହିଲା, ସେଇଟା ସେମିତି ଥାଉ। ଏଇଟା କ'ଣ ଉପରେ ଗୋଟେ ବାସ୍ ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଭଳିଆ ଲଗେଇଦେବ। ଏଇଗୁଡ଼ା ହେବନି, କାହିଁକିନା ଆମର ଢଳିକି ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ହେବନି, ଏଇଟା ବି ଆମର ହେବନି। ତାହେଲେ କେତେ 4 ନମ୍ବରଟା ବି ଆମର ହେବନି। ତାହେଲେ ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ ଆମର 2 ନମ୍ବର ଆମର କେବଳ ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ତ ସେମିତି ଦେଖ 7 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ, 7 ନମ୍ବର ଜାଣିବା କେମିତି, ଦେଖ ଏମିତି ତୁମକୁ ଚିହ୍ନ ଦେଇଥିବ, ଯଦି ଧରାଯାଉ ତୁମକୁ ଦିଆଗଲା କ'ଣ ନା 3ଟା ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଏଠି କେତେଟା ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ରେ 3ଟା ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, 3ଟା ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ତ 3ଟା ବିନ୍ଦୁକୁ ତୁମେ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ, ଏମିତି କରି ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଗୋଟେ ହେଉଛି। ତୁମେ ନିଜେ କରିବାର ପିଲେ ସେମିତି ମାନେ ଭାବିଦିଅ, ଏଠି ଗୋଟେ 3ଟା ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, 3ଟା ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଲ, 3ଟା ବିନ୍ଦୁକୁ ତୁମେ ଯୋଡ଼ି ଦେଲ, କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜଟେ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଏପଟକୁ ଗଲା ସେଇ ତ୍ରିଭୁଜଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ନଉଟି ଗଲା। ମାନେ ଦେଖ ଏଇ ଚିହ୍ନଟାକୁ ନଉଟେଇ ଦେଲା ସେ ଉପରକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାଡ଼ିଟା ଉପର ଆଡ଼େ କରିଦେଲା। ତ ସେମିତି ଏଠି କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତାକୁ ମିଶାଇ ଦିଅ, କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଏମିତି ଘର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହେଉଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଚିହ୍ନଟାକୁ ଘର ଭଳିଆଟାକୁ କରିବା, ତ କ'ଣ ହେବ ଘର ଭଳିଆଟା ଯେତେବେଳେ ଏପଟକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ନଉଟି ଯିବ। ତ ନଉଟି ଗଲେ କେଉଁ ଚିହ୍ନଟା ହେଉଛି ରେ ଆମର ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ହେଉଛି। ତ 4 ଗୁଣିଆଟା ତ ଆମର ହେବନି, ଏମିତିରେ ଏଇଟା ବି ଆମର ହେବନି, 2 ନମ୍ବରଟା ବି ହେବନି। ଆଉ 3 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେବନି ରେ ପିଲେ, ଯେହେତୁ ଆମର ଘରଟା ଏପଟେ ସାଇଡ଼୍ ଘର ସିଧା ଅଛି, ଆମର ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡକୁ ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚିହ୍ନରୁ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡକୁ ଯାଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଇଟା କ'ଣ ତୀରଟା ନଉଟି ଯାଉଛି, ତ୍ରିଭୁଜଟା ନଉଟି ଯାଉଛି। ତ ଯେହେତୁ ଆମର ଘରଟା ଏପଟେ ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ରେ ପିଲେ ଯେହେତୁ ଆମର ସିଧା ଘରଟା, ଏଇଟା ସିଧା ଘରଟା ଅଛି, ସେପଟକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏପଟକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସେଇ ଘରଟା ନଉଟି ଯିବ। ତ ସିଧା ଘରଟା ଆମର ହେବନି, କଟିଯିବ। ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା ଦରକାର କେଉଁଟା ଥିଲା ନା ନଉଟେଇବା ଯେ ଘର ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଇଏ ଦରକାର ଥିଲା। ତ 4 ନମ୍ବର ପିଲା ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଭଳି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ବାର ଅଭ୍ୟାସ କର, ଦେଖିବ ତୁମେ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଏବଂ କ'ଣ ଯଦି ଦିନେ ଦେଖିକି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ତ ତୁମର କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତି ଥିବା ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଲଗାମ ତୁମେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ବାର ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଟାଇମ୍ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଦେଇକି ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖୁଥିବ, ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ତୁମେ ଆରାମସେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତାକୁ କରିପାରିବ। 8 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 8 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ତୀର ଚିହ୍ନ ଥିଲା ଏପଟେ 4 କୋଣିଆଟେ ଅଛି, ସେ କିଛି ଦେଖ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପିଲେ, ଯେହେତୁ ତୀରଟା କ'ଣ ଥିଲା ରେ ଉପରେ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଚିତ୍ର ଗଲା କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ତୀରଟା କ'ଣ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜଟା ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଚିତ୍ରକୁ ଆସିଲା କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତ୍ରିଭୁଜଟା ଏଇ କୋଣକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ଦେଖ ଏଠି ବି ଯେମିତି ଆମର ୟୁଆଇଟା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ କ'ଣ ହେବ ରେ ଏଇ କୋଣକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ଏଇ କୋଣକୁ ଆସିଲା। ତାପରେ କ'ଣ କଲା ନା ଏଠି କ'ଣ ଏଠି ଉପରେ ଥିଲା କଳା ଗୁଲେଇଟା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଇ କଳା ଗୁଲେଇଟା ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆଉ ଯେଉଁଟା ତଳେ ଥିଲା ତ୍ରିଭୁଜଟା ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଉପରକୁ ପଳେଇଗଲା।
देख एक्सचेंज होगा देख ये एमती एक्सचेंज होगा तो सेमती ये एक्सचेंज करदेव ये जो येटा अच्छी एक्सचेंज करदेव एक्सचेंज करदे कौन हो ना ऊपर को गुलेटा पड़ेब ये जो गुलेटा अच्छी कौटी रे ऊपर को पलि आस माने ये गुलेटा पलि आस कौन ऊपर तले है 4 कोणिया रहिबो देख आमर कौन तले 4 कोणिया रहिबो ऊपर कौन रहिबो गुले रहिबो तापर कौन ना ये कौन रे गोटे वाई टाइप अच्छी देख यहाँ कौन गुलेटा आमर कौड़े ऊपर को पलैब ये पलि आस 4 कोणियाटा कौड़े आस ना तल को पलि आस आठ गोटे वाई अच्छे गोटे त्रिभुज अच्छी ताकू नौटी गले कौड़े हो एमती चिन्हटा हो ना ये चिन्हटा कौन नौटे देवा पूरा नौटे देले कौन हो ना एमती हो तो ये आमर कौन हम ना ये आमर कौन गुले ये आम 4 कोणिया तो से आमर कौटा परफेक्ट आंसर हे पिले आमर के 6 नंबर सॉरी 8 नंबर आमर कौटा हम 8 नंबर केवल 2टा परफेक्ट आंसर हम आर गोटा आमर हेनी कहीं ये आम दुईटा तीर अच्छी 2टा तीर तो ये आमर ना फास्ट से ना यहाँ हेनी कौन तापर ये देख यहाँ कौन पे हेलानी ना आमर कौन हाँ रे पिले देख ये कौन सॉरी सॉरी आमर कौटा हम रे पिले सॉरी ये 2टा हेनी रे 2टा आमर हेनी कौटा हम रे पिले 3 नंबर परफेक्ट आंसर हम के 8 नंबर 3 सेमती भाव के 9 नंबर देख 9 नंबर पिले मैंने देख 9 नंबर केमती हे ना आमर कौन ये चिन्हटा को देख ये जो घर ये जो ये बेड़ाटा को नौटे देवा ताकू जदि एमती हो नौटे देले एमती थरे घूरे देले कौन हो ना एमती हो तले रही कि नहीं पे मैंने रहा ताकू जदि एमती आम नौटे देवा ये चिन्हटा को जदि एपटे नौटे देवा केमती रे ये जो तले जो यहीटा ये जो बड़ गारटा कौन तल को पलि आस एमती घरटा माने एमती बनीज चिन्हटा एम चिन्ह गोटे बनीज तापर कौन ये चिन्ह गुड़ा जमती अच्छे सेमती रदी चिन्ह देख धरिक नौटे देवा ताले यही साइड रहा ये गुड़ा देख पे जो एमती करदे तो चिन्हटा एमती बनला तो चिन्ह गुड़ा कौट बाड़ी गुड़ा एपटे रपर एमती बन ताले हम कौटा 3 नंबरटा देख आम पे हेनी कौन पाई ना जिते भी घूरा तुम एमती तुम केवे 3 नंबर चिन्ह हो पार नहीं 4 नंबरटा तो एमती जमा हेनी यहाँ 1 नंबरटा तो हेनी ताले के ना 2 नंबर आम परफेक्ट आंसर हो के पे 2 नंबरटा ही आम परफेक्ट आंसर हम तो सेमती देख पे परिवर्तन कौन है पे मैंने चित्र रे ना कौन कौड़े नौटिला देख कौटे परिवर्तन है देख मुझे तुमको त्रिभुज गुले कि कौन आस चिन्ह गोटे देख गुले आसला जेहेतु एपटे माने घूरला यहाँ भी सेमती एपटे घूर तल को घूर कि माने तार सेमती देख के 10 नंबर देख 10 नंबर कौन है देख गोटे बाहर कौन अच्छे गोटे छकी चिन्ह अच्छी छकी चिन्ह अच्छी कि नहीं अच्छी एठी भी देख माने छकी चिन्ह देख एठी भी अच्छी जिते से बड़ छकीटा कौन है रे जिते बड़ छकीटा ये जिते आसला कौन है ना से बड़ छकी कौन है गोटे छोट छकी होगला आ कौन है ना जोटा छोट थिला सेटा बड़ होगला देख एठी कौन है रे ठीक देख मो पे कौन है ना जोटा छोट थिला से छोट थिला कौन है जोटा ये जोटा छोट थिला से कौन है जो सेकेंड गला से बड़ होगला आ जो कौन है बड़टा कौन है छोट होगला से देख ये छोट कौटे अच्छे पे आमर यहाँ तो ताको पूरा बड़ भाव में टाइम दियो देख ये चिन्हटा अच्छे तो आउ कौन है ना बड़ ये बड़टा कौन हो ना छोट हो माने छोटिया छकी चिन्हटा हम एमती एमती गोटे चिन्हटा हम कौन हे पे एमती गोटे चिन्हटा हम तो कौटा हम ना यहाँ देख आम बड़ बड़ हो जाए 2टा से जमा आम 2 नंबरटा हेनी छकी चिन्ह दरकार थी ना मझे जेहेतु से यहाँ आम कौन बड़ चिन्हटा कौन प्लस चिन्ह गुड़ा अच्छी प्लस चिन्ह गुड़ा ये देख ये अच्छी आ गोटे छोट जोटा थी माने ये बाड़ीटा कौन है ना बड़ होगी अच्छे ये तो परफेक्ट आंसर के पे 3 नंबर आम परफेक्ट आंसर होगा से देख पे 11 नंबर देख 11 नंबर कौन है ना देख ये प्लस चिन्ह अच्छी कि नहीं पे मझे ये तार गुले भितर कौन अच्छे प्लस चिन्ह अच्छी तो देख सेकेंड चित्र को जो गला से प्लस चिन्हटा कौन है ना बाहर हो गला जिते भितर थिला प्लस चिन्हटा कौन थी रे भितर थिला प्रथम चित्र भितर थिला सेकेंड जो गला कौन है से प्लस चिन्हटा बड़ होगला ताला ये भितर कौन अच्छे पे छकी चिन्ह अच्छे ताला जो सेकेंड चित्र को जीव से छकी चिन्हटा कौन हो पे बड़ हो कौन है ना जोटा बड़ अच्छी देख
এই যে ଛକି ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ ଥିଲା ବାହାରେ ଛକି ଚିହ୍ନ ଭଳିଆ ଥିଲା ସେଇଟା ଯେତେ ଭିତରେ ହେଇଗଲା ବାହାରଟା ଭିତରେ ହେଇଛି ଦେଖ ବାହାରଟା ଭିତରକୁ ହେଇଗଲା ଭିତରଟା ବାହାରକୁ ହେଇଗଲା ସେଇଆ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଦେଖ ଭିତରେ ଛକି ଅଛି ତ ବାହାରେ ଛକି ହେଇଗଲା ଆଉ ବାହାରେ କ'ଣ ଅଛି ରେ ପିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ସେଇଟା ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପ୍ଲସ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ଭିତରେ ଏଇଟା ଦେଖ ଅଛି ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖିବ କ'ଣ ନା ଏଠି ଯେହେତୁ ଗୁଲେଇ ଅଛି ଏଠି ବି ଗୁଲେଇ ହେଲା ଏଠି ଯେହେତୁ ଚାରିକୋଣିଆ ଅଛି ଏଠି କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ଏଠି ବି ଚାରିକୋଣିଆ ହେବ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ଚାରିକୋଣିଆ ଅଛି ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି କେଉଁଟାରେ ଅଛି ରେ ଆମର କେତେ ନା 3 ନମ୍ବରରେ ଆମର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ 3 ନମ୍ବରଟା ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଭାବରେ ଦେଖ 12 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଦେଖ 12 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାକୁ ଦେଖ ଯେ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲା ଛୋଟ ଗୁଲେଇଟେ ଥିଲା ଛୋଟ ଗୁଲେଇ ଥିଲା ତା ଚାରି ସାଇଡ଼ରେ 4ଟା ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ରହିଲା जो भितर जो छोट भितरटा थिला भितर थिला से कौन होगा ना सेतବେଳେ ଇଏକୁ ଗଲା ସେ ତ ବଡ଼ ଗୁଲେଇଟେ ହେଇଗଲା ବଡ଼ ଗୁଲେଇ ହେଇଗଲା ଏକରେ ତ ସେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନକୁ ଗଲା ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଏଠି ଯେମିତି ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଚାରିକୋଣିଆ ଅଛି ଏପଟେ ଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବଡ଼ ଚାରିକୋଣିଆଟେ ହେଇଯିବ ତାପରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନା ଦେଖ ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ମାନେ ଏଇ କୋଣରେ ଥିଲା ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ଏ ମଝିରେ ହେଇଗଲା ମଝିରେ ହେଲା କି ନାହିଁ ମଝିରେ ହେଲା सबुगा देख मझे मझे रहा से देख खाली टिके परिवर्तन कर जेहेतु छकी चिन्हटा ये मझे अच्छी तो टिके घुंचे देले कौटी यही कोणे हो टिके खाली एमती घूरे दब टिके मुव करदेला है टिके मुव करदे कौटे हो ना कोण को हम से देख बाहर बड़ चारकोणियाटे है तार कौन ये छकी चिन्हटा कौन है ना कोण को सब रे घुंचीगले कौटे रहा कोण को रहा ताले देख कौड़ी कोणरे अच्छी ये देख आम छकी चिन्हटा कौटे रहा मझे मझे रोचे ना से ये हेनी आम दरकार थी कौटे ना कोण को कोण दरकार थी छकी गुटा से ना 2 नंबर आमर के ना 2 नंबर आमर 2 नंबर आमर के ना परफेक्ट आंसर हो देख 13 नंबर देख 13 नंबर कौन परिवर्तन है जो देख ये पे मिस्टेक अच्छे देख ये देखो कौन है पे ये छोट छोट चिन्हट थी कौन है परस्पर मुहांमुही की थी भीतर साइड थी जिते एपट को चिन्हटा है कौन है ना बाहर को होगला आ कौन है आ गए परिवर्तन कौन है ना ये देख कौन चारकोणिया थी चारकोणिया कलर सब होगला जमती अच्छी सेमती रहा कि चारकोणिया से कलर होगला ताले देख ये जोटा भितर थी से बाहर को ये देख ये जोटा भितर थी ये बड़ भीतर को थी तो बड़टा आम कौन जो बाहर को जोटा भितर थी से बाहर को माने बड़ चिन्हटा आम देख बाहर को होगला बड़ चिन्हटा आम कौन हम ना एमती बाहर को हम आउटे जोटा छोट चिन्हटा भितर अच्छे छोट चिन्हटा सेपटे कौन हो छोट चिन्हटा बाहर रहा देख कौटा हम ये नौटिज पे मुख्य भाव में यहाँ नौटिज है नौटी गला ये चिन्हटा हो कौन तापर कलर है एक तो से कलर कला देख एपटे एक 2टा चिन्ह से कलर कला आउटा ठीक भाव में नौटी गला देख ये छोट चिन्ह गोटे रहा ये बड़ चिन्ह जेहेतु ये छोट चिन्हटा भितर थी ये सेमती नौटी गला कौन है ना बड़ चिन्हटा भितर रहा ताले गोटे गोटे ये कौन भूल रोचे ना यहीगुड़ा भी से कलर कराया यही 2टा चिन्ह भी एन से कलर कराया कलर करते आंसर के पे आंसर आमर होता 3 जेहेतु ये कौन ना यही चिन्ह जो आसला ये सब गुड़े पे कलर है तो यही चिन्ह जो ये जीव से कौन हम ना सब गुड़े आम कलर होगा दरकार तापर आंसर तो आमर हो जाए 3 किंतु कौन यही 2टार आम कलर करेनि से कलर करने भूल जाए आंसर हो के ना 3 पे 14 नंबर देख 14 नंबर आमर के ना 4 नंबर देख कौन परिवर्तन हो देख आमर देख फास्ट कौ देख मझे कौ चिन्ह रोचे रे मझे स्टार्टिंग करिया आम है मझे आमर कौ चिन्ह रोचे गुले चिन्ह रोचे माने जोटा बाहर अच्छी चिन्हटा सेटा मझे रहा आमर ये बाहर कौन अच्छे ये चिन्ह जो बाहर रोचे कौन गुले ये चिन्ह से आसिक मझे रही जाए ये बाहर चारकोणिया अच्छे आमर ताल मझे कौन रे चारकोणिया रझे आम चारकोणिया रहा तो देख आम कौ चिन्ह मझे चारकोणिया अच्छे ये ना चारकोणिया एटी भी ना चारकोणिया एटी भी ना ताले केवल के 4 नंबर आम चारकोणिया अच्छे ता परफेक्ट आंसर के ना सहजरे पे देख गोटे चिन्ह को देख मझे कौन अच्छे कि जोटा भी देख गोटे त्रिभुज धरा जाए त्रिभुज नेल त्रिभुजा कौन लास्ट रहा देख लास्ट आम लास्ट कौन रे पे देख जो त्रिभुजा आम जो छोट चिन्हटा कौन रहा लास्ट रहा तो देखते आमर यहीटा रोचे 2टा गुले रोचे यहाँ जेहतु आम मझे अच्छे आमर गुले 2टा रोचे देखिए कौन तापर गोटे देखिए तापर कौन त्रिभुज गुले गुलेटा आमर गुलेटा कौन थी रे पे ये बाहर थी
ତ ଆମର ବାହାରେ କ'ଣ ଅଛି ନା 4 କୋଣିଆ ଅଛି, ତାର କ'ଣ ରହିଲା 4 କୋଣିଆ ରହିଲା। ତୋର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କେତେ 4 ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ସେଇ ଭିତରେ ଦେଖ 15 ନମ୍ବର। 15 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଠି ସେଇ ମୁଭ୍ ହେଲା କ'ଣ ପିଲେ ଏମିତି ଏ ସାଇଡ଼୍ ଘୁରିବ ନାହିଁ ତ ଏପଟୁ ଏ ସାଇଡ଼୍କୁ ଘୁରିବ, ଯେଉଁଟା ହେଲେ ହେବ ଗୋଟିଏ ହିଁ ହେବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଚିହ୍ନଟା ଏମିତି ଥିଲା ତ ଘୁରିଲା କୁଆଡ଼େ ନା ଉପରକୁ ଟିକେ ଘୁରିଗଲା। ତୀରଟା ଥିଲା ଏପଟ ସାଇଡ଼୍, କେଉଁଠି ହେଲା ପିଲା ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଟିକିଏ ଏମିତିକି ଉପରକୁ ଘୁରିଗଲା ଏ ସାଇଡ଼୍ ହେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଚିହ୍ନଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଘୁରେଇଦେବା, ଯେତେବେଳେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆଉ ଟିକେ ଘୁରେଇଦେବା, ତୀରଟା କୁଆଡ଼େ ପିଲେ ଏମିତି ହେବ କି ନାହିଁ, ଟିକେ ଅନୁମାନ କଲ। ଏମିତି ହେଇକି ଚିହ୍ନଟା ଏମିତି ହେଇକି ବନିବ ହେଲା। କୁଆଡ଼େ ପିଲେ ତୀରଟା କୁଆଡ଼େ ରହିଲା ନା ତୀରଟା ଆମର ଏ ସାଇଡ଼୍ ଅଛି, ଟିକେ ଯଦି ଘୁଞ୍ଚିଦେବ ଏପଟକୁ କୁଆଡ଼େ ରହିବ ନା ଏମିତି ତଳକୁ ରହିବ। ତ ଦେଖ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଗୋଟେ ହିଁ ମାତ୍ର ତ୍ରିଭୁଜ ଆମର ଅଛି, ଆଉ କେଉଁଟା ବି ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦେଖ ଏ ସାଇଡ଼୍ ରହୁଛି, ଏଇଟା ବି ହେବନି, ଏଇଟା ଉପର ଆଡ଼େ ରହୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବି ହେବନି, ଏଇଟା ତ ଆମର ହେବନି। ତାହେଲେ କେତେ ନା ପିଲେ 2 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ଟା ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। 2 ନମ୍ବରଟା କେବଳ ଆମର କ'ଣ ତୀରଟା ଯଦି ଟିକେ ଏପଟକୁ ଘୁଞ୍ଚିବ କ'ଣ ହେବ ନା ତଳକୁ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ଦେଖ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ବାର ପିଲାମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଯେହେତୁ ମୋ କ୍ଲାସ୍ ରହିଯାଉଛି ପିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିପାରୁନି ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ ବାର ଦେଖ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାହା ବି ଇଏ ହେବ ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ନା ମଝିରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଗଣିତର କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ହଉ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ନମସ୍କାର।